салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 14 апрели соли 2025 мебошад ва қарор дорам дар вилояти Суғд, ноҳияи Бобуҷон Ғафуров, маҳаллаи Овчи Қалача ва дар назди боғи чормағзи Чандлер қарор дорем. Дар назди мо бародари мо Абдуғафур аст. имсол аз мо чормағз харидорӣ намуда 2 гектар чормағз шинондан, ин не дигар ҷо ба шинондагӣ ва ҳозир ҳамин гузашта боғашон рафтаанда ҳамин боға дидему ба мо Абдуғафур гуфт ки ман ҳамин боғро дида завқам ҳавасам омаду ба шумо чормағзи Чандлер заказ кардам ва чормағзи Чандлер мо овардагиро имрӯз имсол шинонд. Абдуғафур ҷон, салом алейкум. алейкум ассалом. Хуш омадед ба гурӯҳи ангур ва боғ. Абдуғафур ҷон, чормағзое ки имсол шинондед бар карсудасми? ҳа, акун мухча кафонда созед. Мухча кафонда сероб кунед, илтимос. Ҳар ҳафта як бор об тиҳед, беханаш набошад, ҳамаш мегирад. Карткара об метем. 40 сантиметр монда буридедми? Не баландтар. Не, 40 сантиметр монда буридантон дар кор буду. Хай, майлаш. ҳамдиёрони азиз, ҳозир ман Абдуғафурро мегӯям ки барои чӣ сабаб шуд ки ин кас аз мо чормағзи Чандлер заказ кардан. Ин кас моро намешинохтанд. Мешинохтедми пеш? Не, ман шумо ҳамин гурӯҳи ангур ва боғ ҳаспичи будам мана. Ҳамин диде Турсия рафта реклама карда конанда. ҳамин Чандлер заказ кардам. Не, шумо мана гуфтед ки ман кадом боғе дидаму? ҳа, не, ин боға диде, аввал ин боға диде ҳосилнокиша диде, ман ин боға оҷибоя. Сони баъд шумо заказ кардам. Ин боғ ку нав 4 сола мешуд, не? Нав 4 сола. Нав 4 сола. Имсон ҳозир 5 солаш. 5 солаш. ҳамдиёрони азиз, ман ки аллакай бисёр сухан гуфта метавонам. Абдуғафур ман ба занг зад. гуфтанд ки ман ҳамсоя боғам ва чормағз дидам бисёр зур бастагӣ номаш Чандлерро ҳамон аз Турсия роҳӣ кардаги будааст. Рафиқи шумо Мунаввар. Ман гуфтам хай. ҳамуна манбаи имсол биёред чанд қадар ки барои 2 гектар гуфт. Барои 2 гектарам хай 600 дона меравад. 6 ба 6 мешинонед. ва мо харидорӣ карда, дастрас карда оварда додем ин кас шинондан. ва дар бораи чормағзи Чандлер ман ҳамин боға ман омадам, якум маротиба дидам. аз они ҳоҷи бобо будиян. ман намешиносам, Мунаввар медонад. ҳамин ҳозир ман дидам, лекин гӯям ки нодуруст ба шакл даровардагӣ. ин мебандад, ин дар 2 солагиаш мебандад. нодуруст ба шакл даровардагӣ. мана нишон диҳед. ман ҳамин навдоҳое ки мебинед, ман ҳамин навдоҳо бояд набошанд. бояд якта кунда биёяду, баландии қариб 2 метр ша. баъд аз 2 метр ана ин навдаҳои қанат мерафтагӣ тараф баъд равад. то ино набошад, барое ки трактор кор карданаш дар кор, об додан дар кор, озуқа додан дар кор, ино халал мерасонанд. барои ин ба шакл даровардан аз хурдиаш бояд бошад. ман як гуфта мегузарам, мефаҳмидаги одам мефаҳмад. яъне ки шумо чормағзро шинондагӣ бошад 40 сантиметр мебуред, аз зери вай 4 та 5 та навда мебурояд, якташ лидер мешавад, яъне рост мебурояд. дидед? лидераш рост мебурояд, 4-5 дигаш паҳлӯ мезанад. шумо паҳлӯ задагиҳоро наканед аз бехашу моҳи мая охираш вақте ки дума ҷаб мешавад. лидерро не, фақат ҳамн паҳлӯ рафтагиҳоро нукашро мепӯчед. манам хел нукашро мегиреду мепӯчед. манам идед. манам хел нукашро мепӯчед. вай баргаш истоданаш дар кор, барое ки барг барои мо офтобро мегирад, фотосинтез карда дар реша метад, решаро ба қувват мекунад. лидер бошад, аз пӯчидани шумо фоида мебинад, чунки нашунамои мани поён будагиёш меистаду қувват лидерро ба мерад. лидер бояд тез калон шавад. соли оянда дар рӯзи наврӯз медам хел гӯям ман, чунки чормағзро барвақт намебурад ки чормағз нозук аст, хунук заданаш мумкин аст. дар наврӯз вақте ки мухчаҳои чормағз гӯши муш бурин кушода мешавад, шумо ҳамин навдаҳои парара аз бехаш, пара буромадагиҳоро беғарз аз лидерро чиқа намешавад, аз бехаш мебуред, лидерро холӣ мемонед ва аз ҷое ки шумо буридед дигар навда намебурояду, бо аз баландтар навда мебурояд, навдаҳои паҳлӯгӣ. шумо боз 1 моҳ 2 моҳ тоқат мекунед, навдаҳои паҳлӯгӣ 20 сантиметр шуд, 30 сантиметр ки шуд, нукашро мепӯчеду, лидерро мемонед, боз баланд равад. аз ин пӯчидани шумо бо лидер фоида мебинаду, боз боло меравад. боз соли дигар мешавад. 3 сол мешавад. ҳамон сол мебандад. хай ягон чормағз монед мемонед, дигарашро канда партоед. соли оянда баҳор
همون نودای پهلوگی رو باز میبرد از بخش. منم خیلی قیچقتی میبرد. در روز نوروز لیدر رو میمونه. لیدر با بلندتر میشود، ممکن 3 متر میشود، 4 متر میشود. این چهارمغز شما اینتنسیوی که هست تو 6-7 متر میرد، بسیار نمیرد. باز از بلندی 1 متر مثال میگیریم نوده داد پهلوگی. خیلی شما باز در روز نوروز که بریدید باز نوده که زد تخمینا ماه مای آخرش اول ایون بود اون کشو میپوچید لیدر بلند شدن میگیرد. سال آینده 4 سال همین رو بو میبرید و نودای پهلوگی علاقه بالا برآمدگی 2 متر با نودای پهلوگی من همین پهلوگی میگیم. نودای پهلوگی از 2 متر میبرد. انا وقت دیگر نودای پهلوگی را میموند کلان شود. همونم بسیار نه، همونم قطار 4 تا اینجا ده منه 1 2 3 4 تا مونده. باز 1 متر دیگه شه تازه میکنید دو باز 1 متر پس با 4 تا دیگر میمونید. یعنی که 1 کنده میرود و بعد بولوش با زونتیک میشود، چتر میشود. انوای با شکل ضروری درست چهارمغز میباشد. این درست نیست. اینو ببینید در اینجاش برآمده است، از بخش با برآمده است. اینجا به من این علاقه حاضر بعد 1 سال این چهارمغز بسیار میبندد، این خم شده میموند. تراکتور نمیگذارد. اگر شما 2 متر کنید تو 2 متر نوده نمونید، بعد بالا با چتر مونید، تگش به تراکتورتون میرد، آبتون میتید، آدم میگذارد، بعد زور کارتون میکنید. بخش نرم کردن آسان میشود. لیکن از سببی که ما نمیدونیم حالی درسش رو نگذاشتیم، همینه در تجربه نکردیم، ما از همین پایان پنجه میتیم چهارمغز رو که این نادرست است. گفتی من نکنید. همین خیلی تا 4 سالگیش همین بریدن در کار همون پهلوگی رو سبزش رو نه، هر بهار میبرید سبز کشید نوکش رو میپوشید. دیگر تکرار نکنم. انا هم دیورین عزیز این میشود چهارمغز پروری. این چهارمغز چندلر در همین نوکش میبندد. نوکش هر یک نوکش رو میبندد. دوز من به شما نشون میدم. بیاید من یافته نشون میدم به شما. نه نمیوبم. یکم شما میگیرم چهارمغز. بیاید. همش پوری چهارمغز. من اینجا چهارمغز. بیاید. اینجا چهارمغز. اینجا چهارمغز. من اینجا چهارمغز. اینجا چهارمغز. اینجا چهارمغز. این نودای امساله. این نودای امساله. نودای سالی گذشته ببینیم. اینو بیاد. اینجا چهارمغز. اینجا چهارمغز. دو تا سه تا. آن هم دارون عزیز این چهارمغز چندلر که ما از ترکیه میبریم همین رو باید در خودمون پرورش کنیم. لیکن حالی من دست من کوتاه هست. نه هولیستون ندارم، آب ندارم. اگر من این چهارمغز رو در پوزیشن خودم پرورش کنم به نهایت نقض میشد. چون که از چهارمغز خودمون از نهول در خودمون ما نمیبینید پور چهارمغز ما نبینید. پور چهارمغز ما اینجا پور چهارمغز. ببینید. نه درون عزیز درباره چهارمغز چندلر انا عبدالغفور جان شما همین چهارمغز رو ما ندیدیم. بستنش سال گذشته شما دیدید. شما قناعت بخش بودید می از بستن می؟ البته قناعت بخش. خودش بیاد نه. خود صفت چهارمغز رو دیدید می؟ ها بیاد شروع هم تو با پوچخاش میشکنه. پوستش تونک می؟ پوستش تونک. درونش سفید می؟ درونش سفید ها. بزرگیر می؟ بزرگی. هم درون عزیز من باز دیگر چی گویم این مردک من یکم بار دیدم با تلفن میدونستم یکم بار روز اومدم زنگ زدم اومدم سری باغشون گپ زده ایستادن و فکر نمیکنم که اگر عبدالغفور ما دروغ گفته ایستادگی باشد و من هم با شما دروغ نمیگویم. اگر با شما باز میگویم خنوکی من این طبیعت است. طبیعت و من جوابگر نیستم. اگر مثال میگم تو ماه مارت هم برق کنه خوشو بعد خنوکی بیاد او برف میاد خنوکی میاد خنوک زند این وقت چی میگن کفالت نیست. لیکن من چند سال اخیر است که خنکی های عقب نمی بیاد و یک خنکی اومد بعدی وای 3-4 سال شد 3 سال شد بهاری نغز آمده است. این به نهایت بسیار میبندد به نهایت صفتش بلند. خیلی خلاصی گپ شما اگر از چند در کنید و باد و هوا مساعد خط چهارمغز گیرید شما پشیمان نمیشوید. ما میتوانیم با شما با سال آینده از همین چهارمغز بیاریم دسترس کنیم تا که شما میتونید از من خریداری نکنید از دیگران هم خریداری کنید. لیکن چندلر یک از بهترین چهارمغزها است.
این معرفی چهارمغز چند لیر با شما بود. این اگر بند داد اگر من همینجا خوجند بیام خدا خواهد تابستون ماه اوگوست من حتما عبدالغفار جان میبیام با شما اینجا با خلق نشون میدیم که چیل همین چند لیر بسته است. این در چند سال 3 سالگیش در علاقه گرفتن چهارمغز حجب جمع کردن. 3 ساله 4 ساله علاقه واسه داشت. باز تکرار میکنم که ببینید از بخش 50 زدگی و 50 باید نباشد. هنوی نباشد. باید کنده باشد تا اینجا بعد از کنده بعد 50 باشد. همدیران عزیز در پناه خدا باشد. اگر معقول باشد نواری من یک подписаться کنید بچه‌های یوتیوب подписаться کنید نگذارید همین کلمه подписаться پولتون نمیگیرد هم подписаться کنید التماس در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد. Doğru kırıyorum, ben kırıyorum, ne oldu? O ne ismi onda?